Pärast aastaid kestnud vägivalda sõlmis Colombia peamine terrorirühmitus 2016. aastal valitsusega rahuleppe. Kuid sugugi kõik ei kiitnud lepingu tingimusi heaks. Rühmituse toime pannud kuriteod olid jätnud Colombia ühiskonda sügavad haavad. Sama aasta jõuluõhtuks õnnestus paavstil tuua Vatikani 2 poliitikut, kes püüdsid konfliktile lõppu teha. Riigi praeguse ja endise presidendi. Kuigi nad olid rivaalid ja vaenlased, tõotasid need 2 meest rahu nimel koostööd teha. Ka Kuuba ja Ameerika Ühendriikide diplomaatilised suhted taastati pärast rohkem kui 50 aastat kestnud vastasseisu tänu paavst Franciscuse vahendusele, nagu on kinnitanud nii Barack Obama kui ka Raul Castro. Miks soovivad kogu maailma autoriteedid paavst Franciscusega kokku saada? Mis sunnib teisi tema eeskuju järgima? Millised on omadused, mille toel sünnivad maailma liidrid spordis, muusikas, ühiskonnas või poliitikas? Milline kasvatusviis võiks pereemale või pereisale abiks olla? Mida me võime paavsti juhi omadustest õppida? Nüüd avaldavad paljud spordi, muusika, ühiskonna ja poliitika maailmas juhtrolli mänginud inimesed oma edu saladused. La verità è che io non ho mai cercato di innovare, non ho la vocazione dell'innovatore. Ho sempre detto fin dall'inizio che preferisco corteggiare il bello piuttosto che prostituirmi alle lusinghe del nuovo. No? Il nuovo, nella musica c'è poco da inventare. Un grande direttore d'orchestra con cui ho avuto la fortuna di lavorare, che è Myung Won Chung, diceva: ci vuole una vita intera per sperare di migliorare anche una sola nota di quello che è stato già fatto. Questo, specialmente nel mondo della musica classica, è una grande verità. Quindi la mia lotta quotidiana è per cercare di stare al servizio dei grandi compositori e dare il mio contributo con la voce che il buon Dio mi ha dato per regalare qualcosa ancora a questi spartiti che hanno fatto felici tante persone da secoli. Andrea Bocelli on üks maailma kuulsamaid lauljaid. Ta on müünud küll miljonid albumeid, kuid ei pea ennast staariks ja ütleb, et edu ei anta kõigile. Senza lavoro non viene nulla. Io credo che sia importante. Ciascuno di noi altro non è se non la somma delle proprie esperienze e delle proprie conoscenze, no? Noi siamo il risultato di quello che sappiamo e di quello che abbiamo imparato e delle nostre esperienze di vita, no? Quindi anche per cantare occorre avere un bagaglio di cose da raccontare attraverso questo linguaggio criptato che è il linguaggio dell'arte.
se una vita è povera di esperienze, povera di conoscenze, evidentemente il cantante potrà essere perfetto da un punto di vista tecnico, ma il suo canto porterà pochi contenuti. Lapseeas ei olnud Bocelli vanematel kerge poisi kutsumust ära tunda. Anche la mia mamma, quando ero giovane, mi diceva: te non farai mai nulla perché non ti impegni, perché non ti proponi, perché non vai, non fai. Ma io non avevo nessuna voglia di propormi così con l'idea di fare un successo fino a se stesso. Però tutti i giorni facevo musica, tutti i giorni studiavo, tutti i giorni cercavo di migliorare il mio strumento vocale, e come lo facevo allora lo faccio anche oggi. E questa è l'unica ricetta che io mi sentirei di suggerire, specialmente a tanti ragazzi che sognano il successo, che poi non è così fatto di rose e fiori. Il successo è una strada abbastanza in salita. Andrea Bocelli kaotas nägemise teismelise eas, kuid see piirang pole kahandanud ta elujanu. La mia vita è la vita di una persona molto fortunata. Gli ostacoli ce l'abbiamo tutti nella vita, e io credo che gli ostacoli, quando si riesce a superarli, fortifichino sempre. Bocelli on usklik inimene, kelle usk on kasvanud tänu mõistusele. Ta usub, et loogilisem on Jumalasse uskuda, kui mõelda, et kõik on juhuse loodud. Come si fa a credere al caso di fronte allo spettacolo della creazione, no? E soprattutto di fronte alla vita? La vita è un progetto palesemente intelligente. La vita è un progetto sconvolgente che ci stupisce giorno per giorno e che difficilmente possiamo ricondurre al caso. E per me è impossibile. Io credo che il caso non esista neanche nella roulette. Raske ja pideva töö kõrval, teel seatud eesmärgi poole, tuleb üle saada ka äpardumise hirmust. Un palcoscenico, specialmente operistico, è un salto nel buio sempre, è la fune senza rete, cioè sali e vai lì e speri che vada tutto bene, ma lo scivolone è sempre possibile, è sempre dietro l'angolo, quindi chi non accetta il concetto di rischio non può fare questo lavoro. Una parola l'ho detta tante volte, rischia, chi non rischia non cammina, ma se sbaglio, non benedetto il Signore, sbaglierai di più se tu rimani ferma. Quello è lo sbaglio brutto, la chiusura. Rischia, avvicinati ai problemi, esce di te stesso, rischia. Kaugel sellest, et lasta end voolust kanda, on paavst Franciscus rakendanud konkreetseid meetmeid, alustades iseendast. Ta reisib tagasihoidlike autodega, elab lihtsas residentsis, kus peaaegu polegi mugavusi ning võtab Vatikanis vastu pagulasi ja kodutuid. Paavsti otsused kätkevad endas riski, sest asjatoimetuste traditsiooniliste viiside muutmine tekitab nii mõneski inimeses jahmatust. Paljude sotsiaalsete või poliitiliste institutsioonide madal usaldusväärsus sunnib tänapäeva ühiskonna liikmeid hindama selgepiirilisi žeste ja hoiakuid. Nüüd pälvitakse usaldust pigem tegude kui sõnadega.
estamos en una tarima y al terminar mi discurso entregué el micrófono, estábamos despidiéndonos y hubo un tiroteo. 10 tiros le dieron a un hombre que estaba a 1,5 metros de mí y lo mataron enfrente de mí, enfrente de todos nosotros, de todos los venezolanos que estábamos reunidos en Guárico en una actividad bellísima, pacífica, y lo mataron. Y 3 días después de ese evento yo me tuve que volver a montar en una tarima y tuve que volver a agarrar el micrófono y tuve que volverle a decirle a los venezolanos: tenemos que salir a votar, no tengan miedo. Ese fue uno de los momentos más difíciles porque tengo que dar la cara. Y algo me pueden hacer a mí me pueden disparar en cualquier momento. Y mis hijos se quedan sin mamá y sin papá. Su papá está preso. Y yo que estoy libre, pero presa también porque vivo en Venezuela, pues mis niñitos se quedarían solos. Y eso me angustia muchísimo como madre. Ahora, es que no hacerlo es una irresponsabilidad. Es que no hacerlo no sería yo. Que hay que dar la cara. 18. veebruaril 2014 pandi Lilian Tintori abikaasa Leopoldo Lopez Venezuelas vangi. Ta oli riigi tugevaima opositsioonipartei juht. Valitsuse süüdistuse kohaselt olid õhutanud meeleavaldusi, mis lõppesid mitme inimese surmaga. Pärast vanglast vabanemist oli Lilian sunnitud liidri rolli üle võtma. Võideldes ähvardustest ja survest hoolimata oma mehe vabaduse eest sai temast sümbol. Ta ei olnud seda soovinud, kuid leppis selle kui oma kohusega. Mi compromiso es conmigo misma. Yo no podría dormir bien, ni podría levantarme todas las mañanas, ni podría trabajar día a día sin saber que yo estoy bien conmigo misma. Y yo me siento bien porque yo estoy comprometida en vida con esta lucha, que es una lucha por amor. Pero el compromiso viene con uno mismo. No con otra persona, ni con algún proyecto, no. Es por dentro. Silmitsi nendega, kes on mõistnud hukkada mehe ja veel üle 100 poliitvangi, on ta vihkamise asemel leplik. Que a pesar de que nos traten mal, que a pesar de que tengan a Leopoldo aislado en solitario en una cárcel militar, solo en un edificio de 4 pisos, que cada vez que yo voy me desnudan, porque si no me amenazan con quitarme la visita, el maltrato, el acoso. A pesar de todo eso, nosotros seguimos con la frente en alto, sonriéndole a todos los venezolanos y diciéndole: esto va a pasar, no pierdan la esperanza, porque ellos lo que quieren es quitarnos la esperanza. Así como han apagado la luz de Venezuela, porque la luz la apagaron. Anche quando le forze del male si scatenano, i cristiani devono rispondere all'appello a testa alta, pronti a resistere in questa battaglia in cui Dio avrà l'ultima parola, e questa parola sarà di amore e di pace. Mõni päev pärast terrorirünnakuid Pariisis, milles hukkus üle 130 inimese, oli paavst Franciscusel kavas reis Kesk-Aafrika Vabariiki, mis on üks maailma ohtlikumaid riike. Kui kogu Euroopa oli häireolukorras, soovitasid julgeolekuteenistused paavstil reisist loobuda, sest see oli tormilisel ajal kõrge riskiga sihtpunkt. Vastupidiselt oma nõunike soovitustele ei kartnud paavst Franciscus reisi ette võtta. Tal oli tähtsam teenida kõige vaesemaid ja anda edasi selge sõnum. A tutti quelli che usano ingiustamente le armi di questo mondo, io lancio un appello: deponete questi strumenti di morte, armatevi piuttosto della giustizia, dell'amore e della misericordia, autentiche garanzie di pace. What a game, what a strategy. He knows it's game over, but Kramnik is holding tight. That's it. He's out. Kramnik played an amazing game. Of course, if you lose, then it's a clear signal that you did something wrong. So, I always was relentless in analyzing my games. Even if I won, I looked for mistakes that I made by my opponent couldn't sort of exploit during the game, but I knew that later I had to improve. Pärast 15 aastat male maailmameistrina sai Garri Kasparov 2000. aasta sügisel Londonis kaotuse osaliseks, millega ta minetas oma tiitli.
Teades, et ta on kaotanud endast vähem kogenud vastasele Vladimir Kramnikule, langetas ta tähtsa otsuse minna tagasi kooli. See oli otsus, mida keegi poleks oodanud 37-aastaselt tšempionilt, kes oli valitsenud malemaailma nii kaua aastaid. Kuigi enamik inimesi ta otsust ei jaganud, oli Kasparovil selge, et ta peab õppima teistelt. So match with Kramnik was, a clear demonstration that I was not keeping the same spirit that I used to have before. It's probably inevitable because we're all human. We have our weaknesses, and if you win all the time, you become complacent. Even if you know that it's a danger, it still somehow, subconsciously creates a sense of, invincibility that, you cannot lose. Kasparov tahtis otsast alustada, kuid oli ühtlasi teadlik, et peab uuesti selgeks saama, milles olid tema edu võtmed. The best, demonstration of my sort of successful implementation of these lessons after match with Kramnik is that we played many games afterwards, and I won one game, others were draw, and I haven't lost a single game. Oskus teise inimese käiku ette näha ja võime tulevikustrateegiat kavandada on vajalik kõigile, kes soovivad omal alal tippu jõuda, ning sama kehtib ka poliitika areenil. The problem is that, they don't have the vision. It's all about, surviving politically today and going to next elections. So we don't have leaders who could just, say, it's not about me, it's about the institution I represent. It's about the country I represent. It's about, organization like European Union I represent. So I think this is what is required for people to recognize that there's a collective good. And democracy requires this kind of vision, the vision that we saw from great leaders of the past. Il rispetto del creato è un'esigenza della nostra fede. Il giardino in cui viviamo non ci è affidato perché lo sfruttiamo, ma perché lo coltiviamo e lo custodiamo con rispetto. Paavsti esimene entsüklika oli pühendatud ökoloogiale. Mõni arvas, et Vatikan oleks pidanud juhtima tähelepanu teistele probleemidele, kuid katoliku kiriku peal oli selge teekaart. Keskkonna kaitsmine pakub ühtlasi kaitset ka kõige vaesematele elanikele, keda ohustavad põuad ja üleujutused. Need on põhimõtted, mis määravad ka katoliku kiriku kursi. Sama kurssi jagab täielikult Briti parlamendisaadik Lord Putnam, kes võitis 1981. aastal tulevankrite produtsendina parima filmi Oscari. I'm a great Democrat, but one of the crises of democracy is that more and more it's the case that people who are elected now spend their immediate time trying to second guess their electorate. So instead of offering leadership, real leadership, they're kind of asking the electorate, what would you like me to say, to do? What would you like me to say? How would you like me to be? That's not leadership. Lord Putnam muutis oma tööstiili pärast seda, kui oli näinud kinomõju oma publikule. I knew that cinema was powerful, very powerful. But I also knew that it was a professional business and you did your best to get an impact. So I went to the premiere of Midnight Express in New York. As it happened. And we'd worked very carefully to create a sense of that our hero, if you like, Billy Hayes, was at a point where he had gone, flipped out completely, had gone a little bit, had gone mad. And there was a big fight with another guy. And I sat in the audience, waiting for the audience to respond, which we thought was, people would look away like this. Instead of which the audience started getting on their feet and cheering. See oli Putnamile traumeeriv kogemus, sest ta mõistis, et ka ühel ainsal stseenil võib olla väga negatiivne mõju. And I realized that I had not a clue really about the impact of cinema, that I'd completely ignored the negative impact, that I'd appreciated and tried to work with the positive impact, but that actually it was a much more fragile animal. The cinema was a much more fragile thing than I'd realized, and that you had to be very, very, very careful
with the messages you chose to put into your movies and the way in which you put them across. See puudutas Putnami sügavalt ja muutis ta tööstiili, sest peale lähenes ta ainesele palju vastutustundlikumalt ja vaatas hoolikalt, millise sõnumi ta filmid publikule edastavad. Edaspidi sündisid ta karjääri parimad, hinnatumad ja kõige enam väärtustatud filmid Tulevankrid, Kohalik kangelane ja Missioon. Iga film on lugu, mille vastu pole kadunud huvi ka aja möödudes ning seda ühel põhjusel. Because it speaks to what's best in you. It reminds you that you're a decent human being and that the idea of being a decent human being never ever leaves you. That's what we all want. We want to be decent human beings. So To Kill a Mockingbird, It's a Wonderful Life, Chariots of Fire remind people that you're capable of being a remarkable person. Kinnisidee näidata ja kaitsta oma tegelaste ausust on saanud ta loomingu leitmotiiviks. I believe the cinema is about identity. The people in the cinema honestly can re-identify themselves. They seek to identify themselves. That's why the reason that movie stars are glamorous, are good-looking men, good-looking women, is because we loan them our identity, and we want to loan our identity to attractive people. But once we go on the journey with that person, that becomes our journey. And that, I think, if you get that right, you can make very successful movies. Just seal näeb Lord Putnam ka paavst Franciscuse sõnumi tähtsust. I think that what I really love about Pope Francis is he's telling us that we can be better. And there are very tangible and sensible ways we can be better, but it means we have to engage with complexity. We can't pretend that these things are simple. So his messages to me are always quite complex, but hopeful. Oma apostellikul reisil Ladina-Ameerikasse kuulas paavst Franciscus ühel kohtumisel Paraguay's tunnistusi noortelt inimestelt, keda oli lapsepõlves kurjasti ära kasutatud ning kel tuli veel nüüdki ületada igapäevaelus suuri takistusi. Selle asemel, et vastata mõne sisseharjunud sõnaga, otsustas Rooma piiskop oma ettevalmistatud skriptist loobuda. Había escrito un discurso para ustedes, para dárselo. Pero los discursos son aburridos, así que se los dejo al señor obispo encargado de la juventud para que lo publique. Võime ettevalmistatud tekstid ja kõned kõrvale heita on üks hea juhi iseloomulikke tunnuseid. Tõelise liidri sõnad ei kõla kunagi sunnitult. Ta peaks edastama oma sõnumi siiralt ja valmidusega muuta teistega dialoogi astudes meelt. Ning kui ta on kedagi solvanud, peab ta olema valmis andestust paluma. Le pido perdón en nombre de los cristianos que no leen el Evangelio encontrando la pobreza en el centro. Les pido perdón todas las veces que los cristianos delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. Hea juht teab oma piiranguid ega käitu teiste suhtes ilmeksimatult ega üleolevalt. Anche il Papa si confessa ogni 15 giorni, perché il Papa anche è un peccatore. A veces la gente piensa que uno viene del mundo de la moda, del mundo del espectáculo, donde todo es show y la gente, no, por ahí la fantasía de la gente es que uno anda en avión privado, en helicóptero, saludándose con príncipes y reinas y con gente famosa. Y entonces cuando uno aparece y te saluda y da un beso, y me pasa mucho a mí que a mí me gusta esto de la relación con la gente. Entonces cuando me saludan por la calle, no sé, me tomo el tiempo de saludar, de firmar ese autógrafo, de sacarme una foto. Y la gente queda como, ¿no?, sorprendida porque viene con toda la imagen de todo el otro mundo.
Y me parece que acá pasa lo mismo, ¿entienden? La gente tiene como esa imagen, ¿no?, del Vaticano y esa cosa tan ceremoniosa y como tan cargada y llega él con una sonrisa, con una humildad maravillosa, siempre con unas palabras tan sencillas que la gente realmente llega a la gente y la gente se sorprende. 1990. aastate tippmodelli Valeria Matsa karjäär pole olnud kergete killast. Me habían propuesto venir a trabajar a Europa y partí para acá, ¿no? Y con un vértigo enorme, porque me vine con 18 años sin conocer a nadie, sin hablar otro idioma que no sea el español y unas pocas palabras de inglés. Y creo que siempre fui como muy aventurera, ¿no? Me gustaban mucho los desafíos, me gustaba probarme a mí misma, saber hasta dónde podía crecer, conocer y hacer. Así que siempre me sentí muy aventurera y en ese momento tampoco la moda, estoy hablando hace 25 años atrás, no era lo que soy. En ese momento no existía tampoco un referente para mí de decir, bueno, voy a hacer el camino de tal modelo que lo hizo. No existía, así que fui como abriendo caminos. Ta perekond oli unistuste täitumisel alati toeks. Yo a veces miro para atrás y digo, ¿qué hubiera pasado si mis padres me hubieran dicho, no, ¿qué vas a hacer modelo? ¿Qué es eso? ¿Cómo te vas a ir a vivir sola? Y sin embargo en ellos siempre encontré una palabra de apoyo, también la compañía, el sentirme que estaba como abriendo nuevas puertas, pero tampoco estaba saltando al vacío, porque de alguna manera estaba acompañado, contenida. Olles 13. eluaastast saadik seotud puuetega inimeste ja paralümpiaga, avastas Valeria Matsa silmast silma kohtumiste väärtuse. Yo siempre digo que cuando uno habla de solidaridad muchas veces piensa en una donación o en algo económico. Y para mí el hecho de ser solidario es una actitud. Es decir, es dedicarle tiempo a la otra persona, ¿no? Es escuchar, es a veces prestar un hombro, es el acompañar, el estar, el preocuparte, simplemente el preocuparte por la otra persona. 2014. aastal võõrustas Rio de Janeiro jalgpalli maailmameistrivõistlusi ja paavst Franciscus teadis, milline sõnum läheb noortele kõige enam korda. Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Algo más grande que la Copa del Mundo. Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz y también un futuro con Él que no tendrá fin allá en la vida eterna. Es lo que nos ofrece Jesús. Pero nos pide que paguemos la entrada. Y la entrada es que nos entrenemos para estar en forma, para afrontar sin miedo todas las situaciones de la vida, dando testimonio de nuestra fe. Et astuda teise inimesega dialoogi, on tarvis ühist keelt, tema unistuste ja väärtuste tundmist. Hea juht teab, kuidas kohandada oma sõnum neile inimestele, kellega ta kohtub. See võimaldab tema ideede kiiremat omaksvõttu ja teistega jagamist. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. San Pedro nos dice que somos piedras vivas que forman una casa espiritual. Kirik on kuulutanud 20 sajandit sama sõnumit, ent selle edastamise viis peab olema alati värske, et kõnetada iga uut põlvkonda. Of course, I knew that the team did not have a success since
many years and that it will take time to understand and to rebuild the team. That was the challenge. So when I joined Ferrari, I know what I was due to expect, and working with the people, building the teams, assessing the situation slowly and slowly. We rebuilt the team, and over the years it became a reference in motor racing, and it does explain why we had so much success. Itaalia 1993. Kogu maailmas kuulus Ferrari vormelimeeskond polnud tulnud maailmameistriks 14 aastat ning paljud hakkasid pidama seda brändi möödunud aja jäänukiks. Kuid vaid seni, kuni kompanii 400 mehaanikust koosnevat meeskonda nõustus juhtima endine Prantsuse rallisõitja Jean Todt. Kuid meeskonna usalduse võitmine oli algusest peale raske ülesanne. The most important thing for me is human being, because human being can make the good or can make the bad. And if you put the best people working together with one clear mandate, with one clear organization, you cannot defeat. Of course, the team spirit is essential, and I used to say, I mean, you can the challenge and the best reward is to build wherever you are a winning team. Totti kaasamisele järgnenud aastal õnnestus meeskonnal võita Saksa Grand Prix, esimene vili pärast 4 hooaega kestnud põuda. Vähehaaval muutus Ferrari taas konkurentsivõimeliseks tiimiks ning alates 2000. aastast võitis Schumacheriga eesotsas 5 korda järjest maailmakarika, jõudes visatööga ajaloolise saavutuseni. Võitlusvaimu arendamine saab alguse ühest põhimõttelisest eeldusest. I think it is important that you always feel that you are not the best and that the others can be the best, and you put all your effort, all your energy or your passion to do things the best you can. But of course it is very important to be humble and never to consider yourself like the best. See tähendab teadmist, et iga päev võib õppida midagi uut ning elu on midagi enamat kui ühe võidusõidu võitmine. It's not always around personal success. I think personal success is important, but I think for me the most important is to be able to give something back. Because if you have had some success, it is important that you always look what is happening around you in the world, to see about poverty, about illness, about crisis, about human rights. See oligi just töö teiste heaks, mis tõi neile paavst Franciscuse toetuse. I ask him to support us in our campaign for road safety and to encourage people to put the safety belt, to put the helmet, to respect the speed limit, not to drink and drive, not to text and drive. And I really felt that if he would endorse that, a lot of people would listen to him, because he's such one iconic person that whatever he says, whatever he does, has one amazing resonance, and probably the best resonance in our planet. En camino con Gesù, no col mio Gesù contra il tuo Gesù, con il nostro Gesù. E poi l'ecumenismo del lavoro per tanti bisognosi, per tanti uomini e donne, tanti uomini e donne che oggi soffrono ingiustizie, guerre, queste cose terribili. Tutti insieme aiutare, la carità al prossimo.
Suhete arendamisega õigeusu patriarhide, anglikaani piiskoppide ja teiste kristlike konfessioonide esindajatega on paavst Franciscus püüdnud edendada kiriku ühtsust. Ta oskab keskenduda sellele, mis ei lahuta kristlasi, vaid ühendab. Kui me tahame maailma probleeme lahendada, tuleb töötada koos. Wow, that one has hit a mile. A majestic shot. Pärast 6 edukat hooaega Los Angeleses, kus Mike Piazza valiti alati All-Star meeskonda, lõi ta käed New Yorgi Metsiga. Oma uue lepinguga sai temast 1998. aastal kõige kõrgemini tasustatud mängija pesapalli ajaloos. See oli äsja New Yorki saabunud noorele mehele suur vastutus. The fans in New York are very difficult if they feel that you're an outsider or you're not, especially if you're not groomed or you're raised through the team. They very much look at you as sort of a hired gun. Noorel mehel oli palju raskeid hetki, sest kuigi tal oli piisavalt raha, puudus tal enesekindlus ning ta elas pealiskaudset elu, lastes end pimestada pidudel, luksusel ja supermodellidel. When I remember personally trying to follow that life and waking up and being very sad and being very empty in my heart and saying that even though I thought that this was something that was so great, I was miserable, and I was doing, like I said, things that I knew that my family wouldn't be proud of. So that kind of was a cold bucket of cold water on my face, and really allowed me to reconnect with God and try to be better. Even though we still fall down, you still have to always try to get back up and walk the right path. Sellistes olukordades pole sugugi alati lihtne hoida rahu ja kainet meelt. You can have physical tools, you can have a good arm, you can hit the baseball, you can run, but mentally is the most important battle, is the battle within the mind, I feel. And I've always, at least I've inherited this ability to focus, I guess maybe from my father. Rasketel hetkedel teadis Piazza, et olukorrast ülesaamise võti on läheneda reaalsusele teise nurga alt. Specifically for me was my faith, because again, it always brought me back to reality in a sense that I believe there's a greater power, and I believe that we all have a certain mission, I guess, on this planet that you have to try to find out, and it may change. That I think so many times we are resistant to change. You know, we're comfortable in a situation, and when we get pried out of that situation, it's difficult. And I tell people all the time, change is good. Piazzal õnnestus halbadest aegadest üle saada ja temast sai uues meeskonnas legend, sest ta tegi püüdjana rohkem kodujookse kui ükski teine mängija. See näis New Yorgi Metsile nii ebareaalne, et 2016. aastal ostis meeskond ta särgi numbriga 31 välja ning viis selle pesapalli kuulsuste kotta, mis on reserveeritud ajaloo parimatele. Kui Piazza oma professionaalse karjääri jooksul midagi õppis, siis oli see tõdemus, et ei tohi lasta end voolul kanda ega anda järele kaaslaste survele. Seepärast teab ta nüüd, mis on hea juhi peamine tunnus. I think number one is to just be yourself. I think we can't try to be someone we're not. If you're a very quiet person, you can't try to be loud and sort of like a cheerleader. If you're a loud person, be a loud person. I think we try sometimes to conform to a certain stereotype that is cast upon us. And I tell people all the time, like, you have to define yourself inside your heart. You can't let people outside define you. And sometimes in my life I made that mistake where people said to me, you need to do this, you need to do that, you need to be like this. And I'm like thinking, why? I mean, why? You don't know me as well as I know myself.
kui paavst Franciscus külastas Lesbose saart pärast suure põgenikelaine saabumist Lähis-Idast, lausus ta, et see on kõige kurvem reis ta elus ning kasutas ühtlasi võimalust kuulutada maailmale inimväärikuse sõnumit. Non bisogna mai dimenticare che i migranti, prima di essere numeri, sono persone, sono volti, nomi, sono storie. L'Europa è la patria dei diritti umani e chiunque metta piede in terra europea dovrebbe poterlo sperimentare, così si renderà più consapevole di doverli a sua volta rispettare e difendere. Tõendamaks, et ta on suuteline enamaks kui vaid kauniks kõneks, otsustas paavst viia 3 pagulasperet Lesboselt Vatikani elama. See žest ei lahendanud tuhandete teiste põgenike probleeme, kuid tõendas paavsti sõnade ehedust ja näitas teed, mida teised maailma kristlased peaksid järgima. Paavst viis need pagulased oma isikliku lennukiga Rooma, jagas oma kaaskonnale näpunäiteid, mis aitasid neil uue keskkonnaga kohaneda ja võttis nad vastu nagu oma pereliikmed, kuigi nad polnud kristlased. Tähtis on ehedus, mitte teesklemine, et oled see, kes sa ei ole. See on omadus, mida oskab hinnata ka mittekatoliiklane David Putnam. I think Pope Francis has emerged as a very credible man and a very credible leader. He seems to follow through with what he says. Hea juht ei pea kõigile meeldima. Näiteks Garri Kasparov ei jaga kõiki ideesid, mida paavst Franciscus oma liidri rollis esindab. I grew up at a time, when the communism was challenged, and there were great leaders who made it possible for Eastern Europe and eventually Soviet Union just to get rid of, communism, communist system. And we had political leaders like Margaret Thatcher and Ronald Reagan, but of course we had Pope John Paul II. So that was a leadership that, that inspired people. So I understand that Pope Francis has his own message, which is quite political, but I do not share, the same, ideas about, this kind of political philosophy. Vatikan on maailma väikseim riik, millel pole ei majanduslikku ega sõjalist võimsust. Küll aga leidub detaile, mis võimaldavad mõista riigi moraalse autoriteedi põhjusi. La mia sensazione è che Papa Francesco abbia veramente un'aura di santità. Io lo dico senza nessun titolo per poter dire questo, perché poi toccherà alla Chiesa a tempo debito stabilire se questa mia affermazione è giusta o fuori luogo, no? Però è proprio la sensazione che si riceve stando vicino a quell'uomo, ascoltando quello che dice, è proprio la sensazione che si riceve è quella di stare di fronte a un uomo che ha una grande spiritualità. Neile, kes tundsid paavsti päevil, mil ta oli Buenos Airese peapiiskop, pole ta käitumises midagi uut. Creo que lo que más sorprende de él es que siga manteniendo su mismo modo y su forma, ¿no? La humildad, el carisma que tiene, la forma de comunicarse con la gente tan simple y tan sencilla. Y creo que parte del gran cambio que él está generando en la iglesia es justamente el modo, ¿no? de comunicarse con la gente. De esta manera tan suya, tan simple, tan cariñosa. See paavsti omadus aitab paljudel inimestel ka elu raskeimatel hetkedel lootust üleval hoida. He ido 2 veces. La primera vez me agarró la mano y me dijo, fortaleza, dile a Leopoldo, fortaleza. Y eso nos animó muchísimo porque fue el mensaje que yo traje a Venezuela y pues todos nos fortalecimos mucho con ese mensaje. Después de 1 año volví a ir y me volvió a agarrar la mano y me dijo, estoy orando todos los días por los presos políticos, no están solos. Autoriteeti ei saavutata jõu, ülemvõimu ega sunniga. On midagi sügavamat, mis julgustab inimesi juhiga kaasa minema, kui nad tunnetavad tema tähtsust ja siirust. I think he's a man filled with a lot of love. He's a man filled that leads with a lot of passion and love and has really brought the church into a higher place of relevance in
the discourse, the political discourse and social discourse, but he does it in a way that's very nuanced and it's very loving. It's not sort of like this authoritative, condemning condemnation. He said he accepts the failings of human, that we are human and we fall down. paavst Franciscusel on selge retsept neile, kes pürgivad mis tahes liidrikoha poole. Ricordatevi bene, chi non vive per servire non serve per vivere.